натюрморт аз калимаи франсузӣ гирифта шуда маънояш табиати беҷон мебошад. гулу сабзавот, меваҷот ва ҳатто ашёҳои маишии рӯзгордорӣ низ метавонад ҳадафи асосии тасвири ҳамин жанр бошад. новаста аз он ки дар асрҳои 16 ва 17 ҳамчун жанри алоҳида пазируфта шудааст, вале ҳанӯз аз давраҳои пайдоиши санъати тасвирӣ арзӣ вуҷуд дошт ва бешубҳа мусаввирон низ бештар кӯшиш мекарданд дар ҳамин жанр асарҳо офаранд. баротон дуруд мегӯем дӯстон ва боз ҳам барномаи ҷадиди меомӯземро пешниҳод месозем атрофи омӯзиши жанри натюрморт. خیلی میدانیم صنعت تصویری دامنه خیلی فراخ دارد، ژانرهای خیلی گوناگون را در بر گرفته است و حتی با مرور زمان رسامان موفق و اینچنین هوشمند و ذکی توانسته که ژانرهای نو به نو را روی کار آورند. از این رو دوباره خواستیم رو آوریم به صنعت تصویری در برنامه میآموزیم و آمدیم به دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان اینچنین مراجعت کردیم به رسام موفق، رسام جوان شاهروز خالوف که متخصص کافدره گرافیک و مینیاتوری به نام فرخ خوجاєв می باشند. بار دیگر سلام. سلام علیکم. ما امروز خواستیم به یکی از ژانرهای بسیار پیشرفته صنعت تصویری ناتورمورت رو آوریم. از این رو همین گونه یک محیط رو سازگار کردیم دوستان عزیز و باور داریم که با راهنمایی شما میتوانیم برای خود یک چیزی نو آموزیم و اینچنین برای آن نفرانی که در آینده میخواهند جاده رسامی رو انتخاب کنند و موفق شوند یک چیزی خوب داده توانیم. سلامت باشید. انا امروز ما натюрморт каме ҳам бошад барои шумо маълумот медиҳем. натюрморт як жанре мебошад ки ниҳоят таърихи дуру дароз дорад. асосан натюрморт аз қисмҳо яъне ҷуз элементҳои беҷон дохил мешавад. кӯза, себ, ҳама намуди сабзавот, меваҷот ном дорад, ном гирифта мешавад. ана имрӯз мо ба шумо як натюрморти муқаррарӣ گذاشتیم که کمی هم باشد معلوماتی دسترس گیرید. خب تشکر. و عین حال باشد دوستان عزیز ما به یک طرز نشستیم که من حالا ناتورمورت را در نمونه اصلی نمیبینم، زیرا اگر من از آنجایی که نشستم بینم دیگرگونه به نظر میرسد و از آنجایی که مثلا شاهروز خالوف نشستن دیگرگونه. برای خوب آموختن من حالا ناتورمورت را نمیبینم، این منظره را به چشم من نمیافتد، ولی حتما که از آن گفته هایی که این با ما میآموزانند میتونیم یک چیزی خوب را آموزیم و دقیق تر آموزیم این ژانر را. خب شروع میکنیم برای تصویر. پیش از همه برای شروع کردن این ناتورمورت سراول باید شما دانید که برای جابجا کردن یعنی چی طور در روی کاغذ همون الیمنت ها رو طرز گذاشته شود که باید اندازه هر یک الیمنت به خود خاص است. یعنی کوزا از نوک کلانتر است، سیب از نوک میده‌تر. باید همه طرفه چند کرده روی کاغذ آوریم. پیش از همه برای جابجا کردن با خطهای نیم تاریک، یعنی برای در مرکز همین کاغذ جا گرفتن ناتورمورت از элемент ҳо шурӯъ менамоем. баъдан ҳамун такягӯҳи натюрморт яъне мо миз стол гузоштаем ҳамонро ҳамчун бояд перспективара бидонем ки чӣ хел ҷойгир шудааст. яъне ҳамун кӯзаю себ яъне дар болои ҳамун стол чӣ хел ҷо гирифтааст. باید برای که ما از رنگ آب استفاده میبریم ما رو ضرور است که آنقدر قلم رو سخت پخش نکنیم. بله
аллакай шурӯъ кардем барои ҷобаҷогузории кӯза. бале кӯзарамо хатҳои ёрирасонанд. хатҳои ёрирасон ҳамчун як шакли чоркунҷае тасвир намуда барои осонтар гардидан тасвир кардани кӯза ба мо хеле ёрӣ мерасонад. каме ҳам бошад мо тасвири нокро барои қоғаз овардем. инчунин ҳаҷми нок бар мо маълум аст. мо андозаи нокро гирифта ана кӯзаро муайян менамоем ки чанд қадар ҳаст дарозӣ ва бари кӯзаро аниқ намоем. ана баланди кӯза яъне хати ёрирасон ки дар марказ ҷойгир аст оро мо мегузорем. ана баъдан бари паҳмӣ яъне бари кӯзамонро инчунин бо нок яъне тасвир менамоем. инчунин барои кашидани нок барои кашидани ҳар як элементи натурморт бисёр роҳҳо доранд, бисёр усулҳо кати метавонем мо ҳар як формулаҳои ба худ хос дорад ки барои рӯи қоғаз овардан гарчанде ки вақти мо кофӣ нест ҳамаро ман ба шумо фаҳмонда тавонам. барои ҳамон аз ҳама роҳи осон ва қулай дастарро пешкаш намоем. нафаре ки агар шавқу завқ яъне рағбат ба ҳамин санъати тасвирӣ дошта бошад барои он қадар мушкил нест омӯхтани натюрморт вай аз вобаста ба кадом жанр бошад барои вай осон мегардад. яъне агар шавқу завқи бисёр дошта бошад тамоми ҳамон нозикиҳои кӯзаро бояд мо хуб омӯхта рӯи қоғаз биёрем барои монанд шуданаш. гарчанде ки дар жанри натюрморт монандӣ он қадар муҳимият надорад, лекин як маънии ба худ хос дорад он асарҳо. аз ҳама жанри душвортарини санъати тасвирӣ кадом аст? ин жанри таърихӣ мебошад. барои офаридани жанрҳои таърихӣ яке аз асарҳо дар пеши мо аён аст. шоҳ исмоили сомонӣ ана барои қоғаз овардан дар хомакҳо чӣ хел тасвир карда пешкаши бинанда намудан хеле меҳнати зиёдро талаб менамояд. ва ҳам ҳамон характери таърихиро додан. албатта он либосҳо он рангҳо он даврада мардум чӣ хел зиндагӣ мекарданд яъне бо тамоми нозукиҳояш нишон дода шавад. ҳангоми омӯзиш мо борҳо такрор мекунем ки барои ҳунареро омӯхтан бояд шавқи беандоза дошта бошад одам. вале дар оғози кор ҳатто бо ҳамон шавқи беандоза бо истеъдоди хоса ҳам душвориҳо пайдо мешаванд. шояд ки ҳамон душвориҳо баъзе аз он нафароне ки иродаи на чандон мустаҳкам доранд ба шикаст дучор кунанд ва ё рӯҳ афтода созад. ва дар ҳамин хел вақтҳо омӯзгорон чӣ гуна дубора ҳавасманд мекунед ва ё барои осонии кори онҳо мусоидат менамоед? вақте донишҷӯён рӯҳ афтода мешаванд касби худ барои надонистани нозукиҳои як жанр яъне ягон фан бошад ё душворӣ кашидан ҳаракат мекунем ягон техникаи нав барои ҳавасманд шудани донишҷӯ аз техникое ки бисёртар имрӯз истифода мебаранд ҳамон нозикиҳоро аз худ намоем ки камтаре ки ҳам бошад дилашон гарм мешавад. ва дар охири таҳсил корҳое ки онҳо ба сомон расониданд ба намоиш мегузоранд?
ва умуман то хатми ин донишкада тез ҳамин гуна намоишҳо сурат мегирад. албатта дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ҳар моҳ яъне гӯем намоиш мегузарад. ҳар як рассом ҳаст, рассом метавонад корҳои худашро пешниҳод намояд. Мешавад ҳамчун чанд нафар яъне гурӯҳ шуда намоиш ташкил мекунанд. инчунин ҳаст намоиши донишҷӯён бештар гузаронида мешавад. ана ҳастанд бисёр ҳамин корое ки дар ин ҷо ҳаст кораи донишҷӯён аст, яъне кори дипломӣ. бо ҳамин асар метавонанд донишгоҳро хат намоянд, яъне як ҳуҷҷати асосӣ барои дастрас намудани диплом ҳамин асар аст. барои рассомон ҳамин асаре ки онҳо тасвир мекунанд. дар қатори бисёре аз санъатҳо мо санъати тасвирро низ 100% гуфта метавонем ки хусусияти шифобахшӣ дорад ба инсон. албатта инчунин аз таҷрибаи худ мегӯям он қадар таҷрибаи зиёд надорам, гарчанде ки оли мутахассиси ҷавон дар ин соҳа ҳастам. ана гарчанде ки вақте ки ҳолатҳое мешаванд камтаре ҳам бошад асабӣ, дар он ҳолат ман метавонам ки ягон чизро тасвир кунам, ором, яъне худро ором ҳис менамоям. кемиам бошад мо бо тамоми ҷузъҳояш рӯи коғаз овардем. аз ҳамин метавонем ба рангу бор шурӯъ намоем. аз шумо ба фикрам қадар чӣ нест. ана гарчанде ки элемент себ ё нок камтар фарқият дорад. инчунин барое ки таке гӯям натумурд, яъне мо стул мондагием, ҳамона бояд камтар хубтарак. барои инсоне ки бори аввал тасвир мекунад, ин бениҳоят хуб аст, яъне аз нигоҳи ман беҳтарин аст. барои рангубор кардан ба мо хеле он қадар хай вақти бисёр талаб менамояд, барое ки мо чанд қабат мезанем, яъне рангубор барои хушк шудан камтар сабр намудан лозим аст. вале ба ҳар ҳол андаке бошад ҳам дар қисмати рангубор мехостем худро санҷем, зеро дар он қисмат ҳам чизҳои зиёде ҳаст ки мо бояд омӯзем. албатта пеш аз ҳама барои шурӯъ намудан, яъне рангубор намудани натюрморт аз қалам, яъне чхелози пеш дар боло қайд карда гузаштем. ана пеш аз ҳама бояд мо донем ки асон аз кадом рангҳо бештар истифода менамоем. ана ҳастанд дар он ҷо рангҳои гармам бисёртар мушоҳида карда мешавад, инчунин рангҳои хунук. барои рангубор кардан хеле бояд эҳтиёт намоем, гарчанде ки ранги обӣ аст. барои ислоҳ кардан, яъне вақте ки мо хато менамоем, рангро ҳаракат кардан лозим аст ки бояд равшантар истифода барем, бисёртар равшан истифода барем рангҳоро. барои ҳамон бо эҳтиёт барои муайян намудани ранги нок бар мо зарур мешавад ки яъне рангро бо кадом рангҳо омехта намоем. барои қисмати аввал мо метавонем аз рангҳои яъне мо айни ҳол сабзро бо ранги норанҷӣ истифода кардем, омехта кардем ва андаке ранги ҳам сабзчатобу ҳам норанҷӣ ҳосил шуд. бале бале, ана ҳаракат кардан лозим аст ки вақти тасвир намудан, яъне ҷойҳои равшанӣ бояд гузошта шавад.
امروز نابسته از آن که در این قسمت هم بسیار چیزها را آموختن ممکن است، ولی اهمیت دادم و هر دو خاموش یک عمل را اجرا کرده ایستادیم، یعنی رنگ و بار کرده ایستادیم. خود همین دلالت می‌دهد که الکی ما تمام فکر و اندیشه خود را تنها به رنگ پرتایی روانه کردیم و گویم همین گونه طبابت صورت گرفته ایستاده است. خیلی گفتیم عصب‌ها را آرام می‌کند. این یکی از صنعت‌های بسیار به سلامتی انسان هم، سلامتی ذهنی انسان هم فایده‌ناک است. البته بسیاری می‌خواهند که در توقعی کاری خودشون را پیش برند، از جهتی که نمیخواهند در گرد و اطراف یگان آوازی که به گوششون رسد، یعنی به کار خلل میرسوند. به همون خاطر میخواهند که در توقعی بسیارتر اجرا نمایند. از سبب آنکه امروز ما اختیار کردیم رنگ و بار را با رنگ‌های آبی، برایمان خیلی دشواری را پیش آورده ایستاده است، چون که بله ما میتوانستیم که از دیگر رنگ‌ها استفاده بریم. اساساً این نمود تکنیکا رنگیابی کمتر مشکل است نظر بر دیگر رنگ‌ها. یعنی وقت طلب می‌کند. مشکلش در همین است. هم وقت را طلب می‌کند، هم برای آمیخته، یعنی یکجا نمودن سویدهای گرم و خنک از ما بسیارتر محصولیت طلب می‌نماید. برای نشان دادن جایهای تاریکی و همون جایهای نمایانی که در ناتورمورت هست، ما باید هرچی بیشتر از رنگ‌های نسبتاً تاریک‌تر شد از خود همون رنگی که استفاده کرده استادیم، لیکن با آمیزش دیگر رنگ‌ها حاصل نماییم رنگ‌های تاریک‌تر را، روشن‌تر را و استفاده کنیم. البته اینجا یکی از قانون‌های گویم برای رنگ و بار کردن هر اشیا نظر افکنیم. اگر هستند جایهایی که بسیارتر رنگ‌های خنک элемент‌ها پیش از رنگ‌های گرم استفاده برده می‌شوند، یعنی که در اونجا ما گذاشته شده ایم یعنی فون گوییم رنگی گرم است. به همون خاطر رنگی گرم نظر به رنگی خنک روشن‌تر می‌شود. ما می‌توانیم رنگ‌های خنک رو بیشتر یعنی تاریک‌تر استفاده بریم، هرچند کاری ما پیشتر یعنی خودش رو خوش‌روتر نشان می‌دهد. تشکر بر شما و بیایید اینجا که ما هر دو خاموش تنها دقت خود را روانه کرده ایم به رنگ و بار، با بیننده خیرخوش میکنیم و حتما که کاری خود را ادامه میبخشیم. دوستان، با تمنای آن که خانه آباد نصیبتان خواهد بود به شما خیر میگیم، ولی حالا باز هم کاری خود را ادامه میدهیم.